Omugenzo gw'okutungisa isaakaramento lya ordin gwayebemberwa ishabarisa w'itware rya MBARARA mbati n'umugisha owatungisa abadikoni 12 hamwe n'abasaserodoti 14. Abaseminari 12 nibo batungisa ubwo budikoni kandi abadikoni 14 nibo batungisa ubwo busaserodoti. Aba omulisa y'abashabiro bubangizi okurugahara Mukama ruhanga wabo 14 batungisa ubwo busaserodoti omulisa n'abasaserodoti abakora bitware ryona babatahe mukono. Aba bajwe kw'ebijwaro by'obusaserodoti omulisa yabasiga amajuta ga kurizimo mu ngaro kandi yabakwase bahongwa. Kana bagaragawe ugatanze ibanga ry'umusaraba kwa Mukama. Icyamuheru bana banje bakundwa munonga. Mwabana mukora umurimo gwa Kristo omutwe gwitu kandi mulisa witu. Ubu muri hamwe no mulisa kandi mumuhurura. Mwecurengere okurundanira bikiriza omugemwe irukwatanisa. Shabarisa ambati n'umugisha nitukusiyo. Iyo bari kutubaganisiza abasaserodoti ba Kristo n'otutungisa isaakaramento lya ordin. Ngwitwe abakristu abatoherezamo tubakire tubarebere ngo kushemeri. Umuhezi wa mukuru w'empanura z'ishengero ry'ihanga Thomas Tayobwa owabari omugenyi mukuru yashaba abanyadini ho kurwana sobworo. Twena mutsabire mutagure abo kwamwirira karahanga ni muritizibwa embazona mureke turwanye sobworo. Umwuga gukubora no kw'abanyarwanda bona kandi no kushaba ntongero okubahagira okubasapotinga gusa kwongera guma twatanisa nabo banjere kwera kono mu gwabo ogukereka ngu encheza yitu abantu bayongera kujimanya. Abasaserodoti abaheza kutunga bagabwa mparisha zitari zimwe na zimwe mu itware rya MBARARA. Ahabwa TV West ndaidan Bataringaya.